Every year at the beginning of the build season, we are organizing committee training for all of our bridge committees in order to help them understand what is expected from each and every one of them. Right, so we are here today at Togoza Church to discuss challenges and expectations. We're hoping for everybody just to kind of like come here and meet each other, say hi, and obviously like go through the deadlines, when we're starting each project, what is the committee supposed to do, how to manage administration, how we're supposed to bring all of the material on site on time, what are the specific roles of each of the committee member, and so on. So usually it takes about several hours. Everybody travels down to Vavan, and we meet each other. We talk about what is supposed to happen in the following months, and which community is getting which kind of bridge. Nithathe emapheni nemaphepha enu embi kwenu sinika i-line-up yama-projects ethu alo mnyaka. January 30, 2026 siyalontsha eMhologweni under Zombotse emuva inkundla. Eskom suspension footbridge February 13, 2026 siyalontsha. Bekunene ngicela ukuthi nangingakabiti project yakho ungadihluphi kuyibhala. Okay, emva kweSkomo siyehla siya eShulubeni suspended footbridge 23 April 2026 siyalontsha. Emva kweShulubeni siya 18 Footfini suspended footbridge April 30 2026 siyalontsha bekunene. Kuchubeka lapho siyenyuka siyetuluka hoho siya kuManzimbongolo suspension footbridge 13 May 2026 siyalontsha. Nasuka kuManzimbongolo siyenyuka siya Mfonjeni Lokhwishi suspension footbridge May 28 2026 siyalontsha. Nasuka kaLokhwishi siyenyuka siya kaMzizi Endasi esandleni nawengenhletsheni bekunene 16 July 2026 siyalontsha bese sigcina ngeNkosinathi Endasi esiphofaneni 30 July 2026. Benimbono esayithini ngwelo sokumile bonkosi eceleni kwaNjabulo kuna Mfane Nkosi kusa ngilomnye njinela but usehlangothini leManti bekunene. Eceleni kwemfane Nkosi kusa kunemfane Nkosi Khaya. Mfane Nkosi Sihulubeni simphile leligama bangabasicolele bakhona. Ngilomunye lo sebenza nale team yaka yeManti bekunene. Eceleni kwakhe sinalaba sibukele temvelo environmental team bongekile Tsabetse bekunene. Eceleni kwakhe ngiBrian umnakethu sijoyine kulomnyaka ngijinela lesitabe sisebenzisana naye utanivakashela cishe nonke. Lesiswati ligama ke what's your Swati name? Skombuzo. Thank you so much. Eceleni kwaBrian sina Mfane Nkosi Ekseni. Wo, angiphimbile. Phela sengiphimbile bekunene. Wo bayafana. Ngiko ngiphimbile. Ngolokusa ke loya ngusekuseni lo. Ekugcineni kwakhe eceleni kwemfane Nkosi kunaba bengamphalala siyabonga. Lokulithuluzi kwalahleke sayithini utati khulumela yena. Angifuni kube sengiyamona. Nayo ke team yethu lendaba enisebenzisana nayo. Siyacela ukuthi sisebende ngekubambisana bonkosi. Kulula inhlonipho nje kuphela. Lokulandzela lokho tonke tintfo tatendakalela. Kwesibili ngicela sale sichubeka.
Lengifisa ukucala ngakho kwekuthi kambe vele kukhona into ongasichazela ukuthi nangabe usekomidini yini lebhekeke ukuthi uyente. Asiyikhulumise bekunene ilula. Na usekomidini yini lebhekeke ukuthi uyente. Ngiyanibingelela bonkosi. Ngekuwati kwami nangekucabanga kwami ngicabanga ukuthi uma ngabe usekomidini kufanele utinikele, utidedicate kulesikhundla lobekwe kuso, utinikele, uhloniphe nekukhuluma kwakho nje na ukhuluma nebantu utehlise, usebenze nje ngekutikhandla uma usekomidini. Amen. Ngidawuqala ngokuthi nangabe usekhathe ekomidini kubida ukuthi wena utihloniphe kuqala. Yes. Ukuze batokhona kuva ukuthi uthini lapha kulandzelayo. Lokulandzelako ke nangabe ubekiwe as a leader, you have to command, you have to control, you have to coordinate. Kubida kucommand, kukhona la kubida ukuthi uthethe khona noma kungadingeki ukuthi uthethe. Kodwa kuze lo msebenzi uhambe kahle. Kubida ukuthi ubaphakamise emandla ngoba unikiwe leligunya lokuthi labanye abantu kuyenteka bahlale phansi lishisa ilanga athi microfake matshe ngiyabekisa. Bahlale phansi labantu bathi liyashisa. Kubida ukuthi wena wente njani ucommand kulowo mzuzu. But the qualities of a good manager, ukuthi ucommande, ukuthi ucontrol, ukuthi ucoordinate, ukhone ukucooperate nebantu. Ngiyabonga mphathi. Lokufuna ukwadi na usekomideni emalunga onke. Afuna ati ukuthi na usekomideni awukabheki imbadalo. Ulivolontiya lalesive. Kude futhi lotakubhadala lokho kufuna uhlale ukwadi ukuthi uvolontile, uyasita, uyasebenta. Nale lisekela lakho nangabe ungichairperson kufuna tintfo nanitenda nitende ngekubambisana. Nale komite yakho nende ngekubambisana. Nithi niyalesiveni niye senelivilinye. Lesive anisitsheli ukuthi sitha kwenteke kuthi niya ngekuthi sitowucela ukuthi benibona njani nini nasingenda lokhu nibona kuthini nini. Bese lelivi lelikhulu lichamuka ngakulesive kodwa lesive nangabe uyabona lokho ukuthi hayi yini ungathi nangikhuluma asingilaleli ngidawubuyela kumnakethu lokhulume lapha ekuthenini kufuna bese uyaliphakamisa lelivi kuze labantu bethuke ngoba nangabe lelivi lingaphakama utawukhuluma kancane njengami angeke bethuke labantu njengokuthi nje itolo besihlangene kube khona ku-action lokwentekile itolo. Sengikhuluma lokukhombisa abhlungu bami sengiphakama ngimangele ukuthi sitaweciwa ngilotebetebe ngenzaba nje ukuthi abantu bayidebesela intuthuko kwase kuya action ngiloko bazalwane nasekomidini kubhekekile ukuthi lelanga lolibekile ukuthi kuyosetshenzwa ngalo uvele uligcine ufike ngesikhathi Kuchubeka lapho ke bongosi indzaba ye participation silikomiti sibhekekile ukuthi sibacucudele labantu baze babuye bakhone uparticipate la site niyayiva msibekene kuzokwende kahle ke lokho kwenda kanjani la unephunga emangweni iclearish ngeke balandzele umuntu longasiko kahle noma labangamthanzi. Kwesibili zama ukuthi ube ngumuntu lonjani uqinisile. Bashaya ama-shortcuts sine problem. That's not kufanele bakhokhe le imali leso lontikweleka. Bathi hey sinenkinga mhluli. Asisho ukuthi imali yethu idaba safe. And lokunye lengifisa ukuthi nikwadi as project committees. These are not your projects. My projects ale miphakathi. Nina nitfunywa ngendlungulu ukuthi niyimelele niyibukele kuze lo msebenzi uchubeke kahle.
Angisho mnakethu ngizama ukucola nje lapha kuthi you have to command, but sihambisa inhlonipho kakhulu phambili ngani ngoba siyabancenga ngoba kunalanga longa understand ukuthi lo sito litakimi kunalawa ke wasibuta wathi siyaniva emdluli sitawubhala malini ngelanga samangala thina ethawu sicelwe ngini ukuthi sitonibambisa ukuthi sanakhe debedebe nito khona kwewela ngalokuphephile angadi khona into ngamphendvula community wasiyaphendvula babe wathi ewuncese mnakethu sine sibonga lolusito labedanalo so nangabe uthi wena ufuna bangete nane payment on top sicela ungasoneli ngoba sisafuna futhi basakhele neleti imoto so ngizama nje kucacisa bekunene ukuthi ngithi lekufuna sitshelela ama community members ukuthi asambeni sisebende bekunene kuze sitokhona kwenda njani sitokhona kwewela lemifula yethu siphephile ngoba vele labanenda bakunderstand nje lokunye ke lekufuna ngikwati na usekomidini ngicela wathi ukuthi vele ukhethelwe stop sola abangathi-ke nasebakhuluma abantu ngoba basuke bedede imphendvulo talele bakhuluma bese uyakwada umuntu bangahle nje ubaphendvule cha bekunene kuhamba kanje and secondly esinisebenza siyacela niwabikise lama-updates etinkundleni tenu niwabikise lama-updates emiphakathini yenu angithi shito thakasiweni lo msebenzi ngiko nanoma seninedinkinga nibuyela back to the umphakathi mdlulu sisebenzisa kabi ndfuna sicela kuva ukuthi ngabe nguliphi lo sinika lona lesingakhona kumkhulumisa ngalo iyakhona indlunkulu ukuthatha iaction buya la emdlulu yini lelikhuni ukuthi usebende nesive so yachaza ukuthi no vele mina emfana enkosi angikhonja ngivana nje kusebenza nebantu ngoba bakhona plala bakanjalo lokunye silikomidi bekunene sibhekile ukuthi nakukhona labangakhoni kusebenzisana kahle la enzaweni sisachuba lo msebenzi sicela ukuthi nizame ngayo yonke indlela ukuthi nikhulumise kahle singathathi lisayidi ukuthi ngumntana emzala lo sikhulumisa nje ukuthi bayabuya bayasebenzisana basebenta kahle umsebenzi uyachubeka smooth why kunema universities la volunteerile ukuthi atawuta asibambise singemaswati but not all the communities hayi yonke lemiphakathi letawuzuza bakhethile nje ukuthi batawuya kuphi nakuphi lesicela konke sicela nisimelele kahle singemaswati nenda kahle nendela kahle nananathi sibalenda sesiphoqosini ukuthi kusasa babuye batosibambisa nenda kabi nonela nanangilolenda si emliba ukuthi bangasakhona kumbambisa tifanga mvuyinye phela sine maswati ke sathi kuthe maswati akhule ngenhlonipho singamangala ukuthi khona lo ngenda nje asikwadi bekunene yebo ngiyabonga ukuthola lithuba lokuphefumula angabe kungaba munye esikhanzisa afuna konisa lento le bengahambisani nayo lefaka le bridge bese uya lapha uyowenta the same thing lokukhuluma ngayo akasiwa la ndzaweni akasiwa singamkhutha semthini belingeke leli komiti lihlale phansi isikhanzisa limqondzise loyo muntu noma kube nje ne disciplinary committee ngoba yonke lento ibhalwe phansi kunemigomo nembandzela yakhona like i-constitution kuthi isikhanzisa sesingonelwa ngumuntu longasiwa lana lolwanathi ngaleyo ndlela nje isikhanzisa sokhanza ukuthi sogoqethiwe nani uyahamba ngemuntu munye esikhanzisa lebeka ngeke la utowendela lokonisa ufuna wena upakishe vele sabonga ngicela kuva babemdluli thina sisuka emakhaya sonke nje lokusiphelele ngekhathi ethokoza mdluli
Nasikhuluma ngelibloho noma sikhuluma ngalo tebetebe. Kuvama ukuthi imincele netihosha batihlukanise ngale mifula. Senginakile nje emahlandla bathi kujuba ngala sekuphethe ngalwane. Kujuba ngala sekubusa fukwani. Na uthi ufuna kuhlanganisa lebloho wena nalomfula. So uhlanganisa kwangalwane nafukwani. Udibane nalenginamba kanzi sine sibasha siyafisa lokuthi ngasiyewela siye ngale ngesheya sithathe lesikuthatha ngona ngale bafuna ukuthatha ngalana kodwa bungalwane nafukwani bemile lamkhathini bathi ngeke uhlanganise lemihlaba yami. Siyacela nini baka micro nibabeketelele la batawudibana nalenginamba leyo. Nimane nibuye phasi nive phela ngoba akusithi lele senta lento sikukhanzile ukuthi wo leyalo soweca fenisi walomunye kanti lo fenisi vele siyafisa lokumeca kodwa ke wena nase uhlanganisa akusasito tinkuzi lebeti valelwa sibayeni sinyeleti sethi yagwebana bese usakuthola lokuphumelela noma le development besishona phasi. Ukuthi ngibiyona le yabofukwane naNgalwane le vele kuyenteka lokhanze ukuthi kusemnceleni mina nje ngisuka kuNkosinathi uthi ngizathi ikhulu letimbili but ikhulu letimbili ile project ingakaqali tiyathimba tivume tiwati lo msebenzi ngeke uzothinza umhlaba wabo babe bangathi. Uthi uhulumende bekunene lungisani tinkinga lesinato endlini kagogo nithi nani sibida tsine kube sekutsitsiteke konke. Niyayivama ukuthi ngiyiphendvula ngiyihloniphisa ngalendlela la ifake ngayo naye leyangalwane namfukwane. Ikanjalo bekunene tsine vele umthetho awuvumi ukuthi sitawungena emkhatsini la kunekukhuluma khona. Lesikwentako nje siyaye sibese sivikela ligogo letfu. Sithi hayi ilungiseni bekunene nasenihlelekile niyawuphindze nisibide. Sicela ukuthi nigcoke ema long sleeves. If bakhona labanema covers nema safety boots, siyacela ukuthi niwagcoke esayithini. Lokunye lesto nimboleka kona ma hard hats bo makalapa. Siyacela ukuthi kube bede umuntu lo sesayithini longakamgcoki makalapa. Nimvile sizinhle namhle kuseni makakhuluma ukuthi lisayithi lingamiswa noma ngubani. Lokusho ukuthi sigatsana sonke ngoma wethu sonke lo msebenzi. Mina mangingibongekile thabethi ngifike esayithini ngingakamgcoki makalapa. Ningakhona nithi wo basi sala lapho uphi makalapa wakho. Ngithi ngide makalapa namuhla. It's okay awukhona wena ngena la sayithini ungakamfaki makalapa. Nala tinyaweni siyacela ukuthi kube mede umuntu lotongena esayithini afake emancaps. Sonke sifake emateki, mawune safety boot ufake safety boot, mawune ma water boots ufake ma water boots, ma gum boots. Wonke umuntu esayithini utoba aniketwa ema gloves. Ema gloves aba akho special ahlala kuwe. Sicela ukuthi ema gloves akho mawukhona kwawasha ngeweekend wawashi waneke ome Monday esayithini waphethe ema gloves akho. Please make sure ukuthi nema gloves mawutosebenza esayithini uwafakile ema gloves. And then siyacela kunebantu labanayo le skill lokuthi kukhona lenye contract labake bayisebenzela at some point. Siyacela ukuthi labantu labo kube ngibo labatohamba embili batosebenza nema masons. Ema masons ngibo labatonsidda ku delegator ukuthi lona angasebenza ngala lona angasebenza ngala. Mawude le experience bo site coordinator nema masons atoniketa lo msebenzi uthi okay sale nine because nide emandla ngoma nide nesipillion sitonibeka ngala kubopende sicela nipende bofenisi na lamanye ema materials.
Lisite lethu siyacela malangeni lamahle ukuthi lisite lethu lihlale lihlobile. Kuwashwa ke emathulusi awashwa ngini community. Before kushayiswe akube nelibandla lento delegate ukuthi nali lelibandla lelito focus ukuthi litowasha emathulusi. Mani wawasha lamathulusi siyacela ukuthi ningawawasheli emfuleni. Indlu yangensense has to be 40 meters away from umfula. 40 because okay kunento lebitwa ngegroundwater system. Man gubha lendazi kunemandi la phaphasi. Lo mhlabathi utawumunya lokulapha kulomthoyi akubisele emfuleni. So sesiyacela ukuthi maku 40 meters away kwenta le surety ukuthi makumunya lamanti la ngephasi ngeke kufike le directly lemfuleni kutophelela khona la kuvunzise lo mhlaba longala. All right. Emanti esayithini sitocela ukuthi kube na 25 liters of water daily. Ngala na ngeshare wemfula. Lamanti lawo kumele kube manti lahlobile manti ekunatha. Bese kube nemanti maybe 10 liter leseceleni yegezatandla. Lokunye losicela ukuthi tophekwa emasayithini. Makuphekwa emasayithini ngicela singawashi titsha emfuleni. Kutoba netibi leto generator while sebenta lo msebenzi lona for lo 2 months. Siyacela ukuthi kube netindzawo leti specific la sitolahlela tibi khona. So siyacela ukuthi i-community i-provide ma-refuse bag. Ukuthi kube na 2 ama-refuse bag ngala nangale. Ni-designate umuntu lotokhona kucoca. Ngoma kwa wena as an individual ukufake kuwe ukuthi makunetibi esayithini ngakhona kutithatha ngitilahle. Singilazi recorda ke khona lama documents lawa ke kuyendeka ukuthi umsebenzi sowuphelile kube sebayafika ema auditors afuna kutobona ukuthi emsebenzini kwahamba kanjani kuphuma leli bhuku leli nalikahle leli bhuku lentiwe kahle sinezivala la sikhokhele leli bhuku batibuke leli bhuku kodwa salenda kabi leli bhuku leli salinethisa leli bhuku leli lalahleka leli bhuku leli sekufuna sichaze sekutamagagula lobeka ngekho la kule project so uyachaza so uphuma ubheka le so chaza lokungasiyo so leli bhuku leli sisicela lihlale kahle liyasisita ekuhambeni kwemalanga nine hayi thine bekunene akuchazi thine la kuchaza nine nima communities ukuthi naku lokwendeka kulesakhiwa sambe nje kulo. Kuna stockkeeper mdlulu ucela kucela ukuthi akuphakame bo stockkeeper kunetinto ke lesicikelela bo stockkeeper bethu bekunene lesibakhethayo sithi stockkeeper wethu kufuna abe akakhona kuphela kufunza akhona ukubhala ngoba le tinto lesitabe sisebenza ngato lamaphepha latabe afika afuna ku-interpreter ubone ukuthi kubhalwe ukuthini ukhona ke nawe bese seyobhala phansi. Sithi ke uthi Mdlule aka lo Jumako vele kulesikhathi lesi project asimvali simvala nje for lo 2 months nayo hawo isikhathi esincane kakhulu tawubeketela kuthi ahlale akhona la kule project njalo anganyamalali bese soyafunwa kuthi ngabe soshone kuphi. Sithi ke manje kufika yena kuqala ngoba lo msebenzi kungakavulwa e-store room angeke uqala nase sihamba futhi kugcina yena ngoba phela sonke sitawubuya silethe izinto e-store room abese yena soyakhiya i-store room sakhe akathembeke ke bekunena ngeke sithathe guluva phela wasenzaweni bese sizingu stockkeeper ngithi ngoba phela asiyo i-correctional services la sine batam rehabilitator le ka correctional but vele ngala sicela naso lesimethembako singathi nase sizisiyeva ukuthi nje selilahlekile bese lo mnye sothi ngavele ngasho. Ngiyabona so vele lo muntu wethu akavele atibonakalelele lokuthi ungileli hlobo lelithiteni le muntu lesilithemba ko singumma akakhona phela naye kubita abantu hey bekunene buyani ngalana naye impahla seyifikile sicela sitowethula sicela sithathe sibeke lapha lokho akusuke lana nikubeke ngala ngasenxele lokho kuthatheni nikubeke etulu lokho kuthatheni nokulahla ngaphandle
ngileli hlobo lelo-ke lo muntu esilifunako angeke sithathe nokuthula wenzawo bese sesinokuthula asowube ngustockkeeper ngoba nokuthula utawubuka nje athi mina ngicole ngcono ukuthi angithule uyabona kanti lana sithi ngalo muntu utawuba vocal akhulume ukuthi into ayendeke kanjani le misebenzi le inkinga yayo isebenza imisebenzi yemandla abantu abasebenzini bemandla-ke vele bayahlaphaneka nje lula kulula nje kuhlaphaneka kwabo so badzinga lokuthi babe nale guidance yokuthi akente ini ungamthathisi umuntu umbeke 50 wasimendela bese sokuthi hayi wasusa uwabeke ngala so sifuna lokuthi le information isheshe itholakale kuloyo muntu unana responsibility naye okay leya se-storeroom bayithinzile ukuthi phela yena akabe se-storeroom le team yonke nje nayo la nayifikile e-storeroom noma kanjani indlula khona lokusho ukuthi kufuna abe khona e-storeroom nale sayithini bahle beta batolanzatinde during the day kufuna bamkhanze akhona lo mvulo. Given the recent rains we have been getting feedback from communities where our structures proved to be resilient. Takho tethu bekunene njengoba nibona timvula nje tinjela ngaphandle kude ngisho munye tebetebe lohambile sive so siyachubeka siyewela. Communities are still crossing even in these heavy rains. It's a sign that what is going to be built there, it's a facility that will last for the next 50 years. 50 minyaka kutabe kunatebetebe longadzingi kwendwa lutho nje kuningeni ukuthi nimbhasobha ukuthi uhlobile yini khona sithombe labangithumele sona nje lehlane was it Hlane sister we lo mfula bogcwele uthinza le nale kepha bebawela nje abantu kahle kudebetebe so dakhiwe bekunene leti lisithi timela sonke simo kulabo 36 njengoba tebetebe kude ngisho munye lohambile sive siyewela sikanye kanye nawo mdluli how many months itebetebe simakatha singanani ukuthi nje wena sithi bamba simo sa 2 months uhlalele sayithini 2 months nje ni committee nibambele simo lesayithini ningantshintshana ayihlalele icommittee. The biggest challenge inkinga lenkulu bekunele sidibana nayo nasesebenta a need emsebentini. Okay ngidawuchaza kanje kulamayela ama projects ethu sidabe sisebenta nabantu besikolo labasuka eMelika sidabe sinethi vakashi le sidabe tsine njena ngiyabekisa kubutha Mbhoke ukubutha Mbhoke ukhona kambe kubutha Mbhoke basuka kubutha Mbhoke tebetebe kubutha Mbhoke abekhona. Okay ngomazi ndeva sinema student ndabe netivakashi lefuna nitilungiselele ukuthi akwathi ivakashi letabe tisebenta nani labamfana bayasebenta eMelethi baba seMelethi nani ndabe netivakashi so letivakashi ngisiphatha kahle the be students at Melethi Mvonjeni Kalazwane bakhona Mvonjeni Kalazwane bakethe bathi bebani ke kuthiwa ngubani ke hayi bo change the name man funeka igama likahle the name yeah do you know Lokwishi yeah it's Lokwishi it's a degrading name for black. It's a degrading name for black. So let's look at Lolanga. Let's change the name to Langalbalele. I'm changing it now. Lesa Galangalbalele. Hi. The project from now onwards is what?
La ngalibalele sayintshintsha bekunene bona bakithi. We have changed the name to Sunrise instead of something black. The name has changed to Sunrise. Yes. Sipofaneni Madlenya nakhona ukuthi athi ivakashi letikhulu. Theater so ke sitawuqela bekunene ukuthi labantwana sibaphathe kahle. Indzaba lenkulu masemalangeni lamahle lokusilimatako kulema sites it's participation. Bantfu bangabe baseda emsebentini. Ngisiyethemba ukuthi lo silapha ematsha sabuthiwe mosangithi ngapha. And then ke lokuthi ngithi kuthi labantu besikolo. Labantu besikolo letindiza tikaliwe ukuthi indiza ibhadele iyawufika ngamatsha ansikamba. NgaJune iyajika lendiza. March, April ngiyabekisa. Naphela April indiza iyabathatha babele emuva. Labantwana kuyabalimata ukuthi bajike kungakapheli ngoba nina belingede emsebentini. Ngoba lo mthetho uthi bafuna kwewela nani. Babone sebacedzile nakubona kamba. Manje kuyabalimata ukuthi ema-treat endiza athi asale babele emuva. Because the program for the students is tight. The air tickets have been bought, the students are coming, and they work on a specific schedule. So if the time for them to return home has come and you have not finished, definitely it disheartens them. They get too disappointed because their main role to come to the country was to help you to cross, and they must cross with you and witness that event. Siyambonga hulumende kusibambisa lapho sendluleke sibonge yona ingwenyama na hulumende yeyina bakithi base babaneliso lekubuka kukhetha director lo njengawe babembingo lo nalesive ekhathe enhlitweni inhlupheko yalesive uyiphethe wekunene uyiphethe uyasinakelela sive asicali la kulomsebenzi lo noma ukuphi uyawukhanza bakhuluma ngama micro project umbona netimoto takhe tehla tenyuke emkhathini wethu solo ti sebenta umsebenzi lo bathume wona director sikubonga kakhulu ukuthi batali bakho batala lijaha leli beka kwendvuko ebandla liyawusala kukhulunywa ngawo uyawungena nama-archives alelive ngenxa yemsebenzi lomuhle lo wente kangaka bese nawe ke ekunene sibonga ukuthi unana staff lesakho losebenta naso unabakithi labantwana bebantfu ngwaleshiselweni nekonjingila la ngisuka khona kepha nje kuye ukuthi sekhwalele ubone imoto ya micro project ichamuka igijima ubone ukuthi ubese uyantibuta ukuthi labantu bayofika nini ke mbabane laba bafike nini emakhaya. That is le dedication labanayo lene liso lakho lababona ukuthi bafanele ukuthi bangayisebentela sive batinikele kangaka. Siyababonga bekunene uNkulunkulu ukanye nabo. Siyethembisa ke director ukuthi embeleni siyawaphatha kahle lama facilities lesito asebentela la. Sidimisele kakhulu kuwaphatha kahle, sidimisele kakhulu futhi ukuthi agcineke akule standard lesi le batasitshela ukuthi kufanele ukuthi agcineke abe kuso. Sendlule sithembise ukuthi naleti vakashi tengwenyama lama volunteers vele sesiyaliwe seva ukuthi kuphepha kwawo kungumsebenzi wethu. Siyethembisa ukuthi sitawubambisana nalaba nebaholi bethu emangweni naye wonke umuntu ingwenyama yemhlaba yakhipha ligama ukuthi nawe uliphoyisa. Sesiyawuvele siwente lo msebenzi wokuphoyisa laba bekunene sisebente nabo sentele ukuthi bangakhohlwa ngithi. Nkosi yami ngibongeke naleli bandla lesinalo bafunzi labala ukuthi ngibevile lokuthi batimisele director ngokuthi
abakalaleli lama facilitators odwa nje nabo banembuzo labayibutako bakhanyise lo munye ubone lokuthi ubuta nje akusho ukuthi akeva kodwa ufuna kusita mine ngoba ubonile ukuthi ngento yabangevisisi lokuthi facilitator ufuna kuthini ngaloko siyabonga kakhulu kodwa ke director kukhona kunye lebe ngifuna ukuthi ngigcine ngako ngikusho ngoba labantwana bakho ngiyabona vele bantwana bakhulume ukuthi ke siyawubasa le kuma site sipheke khona wathi ke lo mntwana la befundzisa kubaswa ndzawonye akubaswa la lamhla kuphindze kuyobaswa lapha kusasa ngabona ke mina ukuthi ngumntwana lo akade lo ukuthi emaswati ayebesafaka lulumbo la kuze siyabonga thank you. What we are noticing is a lot of enthusiasm. Obviously, the rain season this year, the rain season 2025-2026 wasn't great. There's a lot of floods around, and people are aware how crucial these projects are for their communities. So far, we have noticed a lot of interest. Everybody was very patient, very attentive. People are asking a lot of questions, which is always very useful because we can individually respond each and every one of them. And we are noticing a lot of excitement because we are starting with our first bridge next week, actually, regardless of the weather that is not getting better still. But we have to start in order to finish all of the 8 bridges for the build season. Thomas Khumalo, esingweni ucopho wakhona. Ngifundze ngatebetebe namhla ukuthi wakwanjani kunemalungu labakhona labatasisita kulenza abatebetebe nako konke nje sifuna sibaphekele sibendele konke ngathi ngiloko lengufundile ngaphakathi masifunda bathi kumele uzihloniphe unakucala uze abantu bazokuhlonipha wethembeke kule site mangabe kusebetshezwa uza kuzosebenza ugcoke kombatha kunomkhono nomude ungaveli imkhono nemlenze ufake ama boots ufake ama gloves uqhubeka umsebenzi siyabonga kakhulu sifundzile nje ngendlela ukuthi iphatha sisasebenza safunza nangendlela ukuthi mathulusi fanele abe ngilaphephile asinawuphatha ethu ezichubeka iproject kutabe kunamathulusi akhona kude lwesita nako sikunendlela yekugcoka yekuphepha sihlonipha yonke imithetho lesitawuniketwa yona. Sibongile sifunzile safunza nangekuhlonipha ukuthi kuhle ukuthi hlonipha ugcoke kahle nale sikhathi masebeta laba lebatosakhela lena sibe khona siphelele kutosheshe lo msebenzi uhambe usheshe uphele nalaba labatosakhela sibaphathe kahle sibathathe njengebantu abethu.